Kai te noho tārewa tonu, te hanga o te kāwanatanga hou. Kāre he paku tohu e puta mai ana a hea tau wai te pirimia kōwhiri i a Chris Luxon. He whakaetanga mahitahi ki te Ropu Act, rātau ko Aotearoa tuatahi hei kāwanatanga hou. Nā reira, kua tahuri a Ngāi Ipurangi ki te waihanga tīhohe i te kore whakamārama mo tētahi kāwanatanga hou. Nā kia whakawhiti asu tātou i nei, kia Tina Whitcliffe, kai te wharepare mata i tēnei wā. Tina, hea te aha? Kāre he paku aha, tino kore nei peata, e ngu ana ngā horo o te wharepare mata i tēnei rā, e ngaro tonu ana te nuinga o ngā mema pare mata. Aha koe, haere ai tātou ki te pōti rua tikau mā rima rā kimuri. Ana, kāre anō ngā kaimahi hau a te kāwanatanga kia whakaritea. Nā, i kite au i tētahi mema pare mata i panai te pō o te pō pōti, Shannon Halbert, haramai noiho ia ki te tiki i ngā tapu o tana tari o mua kua paua ka tia. Atu i tērā, kāre he aha e tohu mai ana, kua rite tētahi kāwanatanga ki te mahi i āna mahi. Nā reira, me whangatātou kia ki te rāno, he aha ka whakatituki hea te tumuaki o nā hinara a Chris Luxon me te tokorua rā a David Seymour mo te Ropu Act, rāo ko Winitanga Pita mo Aotearoa tuatahi. Nā reira, i te korenga o ētahi whakamāramatanga, kua tahuri a Ngāi Ipurangi mā ki te hanga tīhohe, hei whakakatakata i te marea. Koira te mea mōrere o te waiho kia tōroa tia rawatia ngā whakawhitinga kōrero ne, ka waiho mā Ngāi Ipurangi kia ka whakaki i ngā kōhao me ki. E rua noiho ngā rōpu pāpāho kua whai wāhi atu ki a Winitanga Pita. Hoi anō, kia titiro ake tātou ki ngā tītohe kua hangaia mai e Ngāti Ipurangi. What happens if Winston Peters is like, nah, I'm out. I don't want to form a government with you two, and they can't do it by themselves? Winston would not rule out walking away from coalition talks. So there you have it. Complaints about one group not talking to the other and excuses starting to form around how long this will take. Hikama, e hara rawa tina i te mea, he pai te hitori i wainga i a Winston Peters, rau ko David Seymour. Nera, nō reira, ka taia e rawa, wā rawa rere kētanga te waihoki rahaki? Kei reira te whakamātautau nui mō Christopher Luxon, he tino kino te wairua i wainga i a Winitanga rāua ko rāwiri i te rānei i puta etahi o ngā whakaparahako kua whiua e rāua i roto i ngātau. Ana ki te tiro ake tātou nei tā Winitanga mo te rāwiri, kāre mātou mo te noho tahi ki te tēpu me tērā hea, he mea tūpono noiho na whakapapa Māori, ko tā Winitanga he tiaki kaumātua ko tā David, he kohuru kaumātua, I think, kei te āhua he kōrero kei te kite mai koutou e te iwi. Hoi anō, anei te rere o ngā kōrero i wainga i a rāua, tā rāwiri tērā mō Winitanga Pita. Kia tahuri ake tātou mō ngā kōrero a rāwiri mō Winitanga, he whakaparahako i tāna koro heketanga aroha mai te iwi āhua he ngā kōrero i whakakitea mai. Hoi anō, he tino kino te wairua i wainga i a rāua, nā reira he mahi nui kei mua i a Christopher Luxon ki te whakatutuki i tētahi whakaitanga i wainga i a rāua. Wow. Kāroa hoki kia Chris Luxon, ne? Tina, kua pau te wā kia tau engari, tēnā koe e nā whakamārama. Kia ora. Kia ora. Nā, e whakapono ana Chris Hipkins ko te hinganga reipa i te kōwhiringa pōti, i tipu mai
i ngā kākano i ruia mai i mua noa atu i tāna ekenga hei kai ārahi. Hei tāna, kua tae te wā kia whakahauhia ana kaupapa here, a ko nā take katoa kai te tēpū whiriwhiri. Nei a Tini Molyneux mi nā whakamārama. Pale, 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 politician. Can you make a right decision? And we lost the election. Koia te kāpene, nāna te karanga. No wealth tax or capital gains tax After the election. End of story. And we lost the election. 2023 was a tough election campaign for us. And we'll take some time to digest the result and to reflect on that and to look at the reasons for that. But we know that actually many of the seeds of our defeat were sown well before we actually became the leadership team. Hoi anō ka noho tonu hei kāpene atu ki te tau I 2021. That is my intention, yes. Te ruihi nui I roto I ngā tūru Māori, me te āhua kōroiroi mō ngā pakanga keitua. I'm not going to stand again in the next election in 2026. I didn't think it was really much sense in me being there. We'll see how the next 6 months go. If there's a referendum, I'll stay around for as long as it takes to fight that. Mō tēnei wā e kore he huri naha mua te rōpū reipa, kia mana rawa te kāwana hou, I tua atu ia Carmen Sepuloni, hei tuarua. Calvin was so good, but... Calvin was so good, yeah. Ka pau kaha tonu mātou kia wini ai o rātou tautoko, I roto I ngā tau e toru e tū mai nei. It's grown a beard. Oh, yes. Well, last year I was accused of looking like Colonel Sanders. I thought I'd go for the Sean Connery look this year, so... Tēnei mea te tōranga pū, he ahua rite ki te mahi toi, hoi anō ko nā ture tuhinga ka mautonu, ko nā tuahangata ka rireke. We start with a blank page from here. 2026, the issues will be different. The world will have changed quite a bit in the next 3 years. So we start again. We lost, so therefore we start again. And that means that everything comes back onto the table, and that includes a discussion around tax. Tērā anō hoki etahi o nā mema pāremata o reipaka tū tuatahi ki te taha mautohenga. Pale, 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 politician. Tini Molyneux, te Amarama.